cyaba ari ikibazo kandi cyaba ari n'ikinyoma u Rwanda rutabashije kubivugaho ngo rugire icyo rubivugaho ku bijyanye n'imikorere n'imikoranire na AFC 23 mu by'umutekano. Nta bantu bo muri FDLR mujya mubona AFC 23 yahaye u Rwanda, ntimujya mubabona. Burasa AFC 23 yahereza bari abantu muri FDLR u Rwanda, mu by'ukuri u Rwanda na AFC 23 nta kuntu baganira. None se imipaka ku ruhande rw'u Rwanda n'imipaka ku bice bigenzurwa na AFC 23 ku ruhande rwa Kongo, ntabwo imipaka ibifunguye? Ntibaganira se kugeza ubwo bavuga abaturage ku mpande zombi turabareka bajye bagenda amasaha aya naya? Ibyo ni ibisanzwe. Ikindi kandi nubwo u Rwanda rwari rutaragira icyo rubivugaho, ninde Murundi, ninde Mukongomani, ninde FDLR rutarirwaga ririmba ngo u Rwanda nirwo AFC 23 ngo rufasha AFC 23, mwese mu mitwe yanyu ninde utari ubifite? Binasobanuye ngo u Rwanda rujya kubivuga bura nta n'umuntu arukwiye kuba surpris rujya kuvuga ko hari icyo rwaba rukorana na AFC 23 mu bijyanye n'umutekano. Ntabwo abantu baba bari kurwanira hafi ya boda yawe ngo bure kubabaza uti bimeze bite nimuza kurwana bikangeraho ndirinda nte cyangwa se ndakora iki? Abo bantu hari uburyo mu buryo mwe cyangwa ubundi mukwiye kuba muvugana. Reka mbabwire ko atari n'u Rwanda gusa, ahubwo ni rwo rwatinyutse kugira icyo rubivugaho. Nimumbwire ukuntu igihugu cy'u Burundi gishobora gusobanura ko kidakorana cyangwa gukorana tubiveho, kitavugana na AFCM 23. Kongo mwebwe kuri FDLR hubwo muhagaze he? Ubu none nta n'umuntu ukwiye kubatekereza ku Rwanda agenda yibaza ku Rwanda ku bintu biraho. Oya, none hani mwibaze kuri Kongo. Kongo yo ihagaze kuri FDLR. Kongo iravuga iki kuri FDLR muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? U Rwanda rwabaye open. Nundi wese ahubwo uzashaka kumenya icyo AFC M23 yakora cyangwa se yafasha mu bijyanye n'umutekano azaza abaza u Rwanda rwo rurabizi, n'ibimenyetso rwabiguha. Kongo kuri FDLR yo ihagaze he? Izagira itangazo ibaruwa isohora nayo igaragaza aho ihagaze, igire n'uruhare yemera kuri FDLR nk'uko u Rwanda rwagize icyo ruvuga. Icyo gihe niho muzumva ko ibintu biri kujya mu buryo. Ari nayo mpamvu abenshi bumvaga u Rwanda nirugira icyo ruvuga ibya AFC 23 bizahita ko biteshwa agaciro, ariko nyamara ahubwo AFC yakaniye n'intambara irakomeje. Leta ya Kinshasa nayo yakaniye n'intambara irakomeje barwanya AFC 23. Bisobanuye ngo barabizi neza ko AFC 23 bariho. Irashyira kongoka, abantu barapfuye, imodoka ziraturaguritse. Donc mu mujyi wa Kinshasa ibintu bibaye bibi cyane. Igitangaje nuko nta gikorwa na kimwe cy'ubutabazi kiri kubasha kuhaboneka, kiri kubasha kuhagera kugira ngo iyo nkongi y'umuriro babe bayizimya. Ibi rero byose y'abantu babibona batya baribaza, ese ibibazo byose nuvuga ngo ushobora gushaka departement barangije baciga kuba ngo ingabo za Amerika ngo zaje muri Kongo. Ibyo mugenda mu bibeshyi impumyi rwose, mugenda mu bibeshyi abahehese, abari mu bitaro kwa muganga barembye nabo bari muri koma. Ingabo za Amerika zaje muri Kongo kurwana se? Habe n'uyu wabona, habe n'uyu cyamubeshya ngo baraje kurwa, maze babagiriye impuhwe, bemeye no kuba baza byibura. Huyo mtoto jina yake anaitwa Repri Strategique. Eske huyo mtoto mumetusikia naye? Birababaje. Noneho mutekereze ko izo ngabo z'abajenerali baba autoproclame ba Yakutumba ubu nonaha nibo Leta ya Kinshasa iri kwemera, ni nabo Leta ya Kinshasa iri kwizera kurusha aba FARDC, kubera ko igituma bizerera muri aba bazalendo harimo izo nazo za FDLR. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda TV, mwebwe mwese mufata umwanya wanyu mugakurikira ibiganiro byacu uko tugenda tubibategurira. Reka mbasuhuze cyane nshuti bakunzi ba CR TV, mwebwe mwese tuba turi kumwe mu biganiro bigiye bitandukanye nk'uko musanzwe mubimenyereye. Jewe bateguriye kino kiganiro kandi ugiye kukibagezaho ndi Robert Sympathique Iyandemye.
reka mbabwire yuko nabateguriye ikiganiro kikaba ari ikiganiro kigiye kugaruka ku ngingo zitandukanye, ariko ingingo ya mbere itandukanye n'izindi tugiye kubabwiraho ni uko mu mujyi wa Kinshasa ubu tuvugana sitasiyo ya esanse imaze guturikana abantu n'ibintu. Kuri ubu ngubu rero byinshi bikaba byamaze kwangirika. Ubu ngubu hakaba ariko hataramenywa nyine ibyangiritse n'abapfuye, kubera yuko iminota imaze kuba myinshi, iyo mpanuka imaze kuba, ndetse bikaba bigaragara yuko n'igihe kiri buze gukomeza cyicuma nta butabazi bubonetse. Abaturage rero hariya i Kinshasa induru zikaba zavutse. Kuri ubu ngubu hakaba hakenewe icyakorwa kugira ngo umuriro ubashe kuzima, ariko habuze ubutabazi na bumwe bushobora kuba bwabatabara. Kuri ubu ngubu rero bikaba ariyo nkuru iri kugenda icicikana ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu mwanya. Icya kabiri turi buze kuganiraho nuko delegation ya Kinshasa yatumwe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo wa Mulumba muri Sud Kivu muri Uvira. Ni delegation rero igizwe na bamwe mu bajyanama ba Perezida Tshisekedi yageze muri Uvira, aho yagiye kwihaniza no kwihanangiriza abazalendo, bababwira ko ibyo bagomba gukora byose bagomba kubikora mu mahoro nituze. Ibi rero bikaza bigaragaza ko Kinshasa uko ibona ibintu nuko ibyumva bihabanye n'ibyo abazalendo bibwira. Abazalendo baza bidoga ngo bahafashe, ngo bagize gute, bavuga ibigambo bashaka. Kinshasa yo izi uko bimeze, izi ko bira byose bigiye bikubiye mu masezerano Kinshasa yasinye. Ibyo byo Kinshasa irabizi neza. Niyo mpamvu rero kohereza intumwa hariya muri Uvira bakaza gusaba abazalendo kwitwararika neza, bakareka kwangiza ibintu no kwica. Nta kindi ni ukugira ngo Kinshasa nayo ize kugira ijambo rizima, itaza gukomeza kugaragara nabi. Uko niko kuri guhari. Ibyo rero nabyo turi buze kubigarukaho. Ikindi kandi nuko baba generali autoproclame bakorera hariya muri Sud Kivu, barimo ba generali Yakutumba, bakoresheje inama hariya mu mujyi wa Uvira. Abaturage babajije ibibazo bitandukanye, ariko tugiye kugaruka ku muturage muri kino kiganiro cyacu muri Uvira. Yabajije ati nimutubwire ikintu cyitwa reprise stratégique. Guturuka Bunagana twumva ikintu cyitwa reprise stratégique, turakomeza paka no Uvira twumva ikintu kiri reprise stratégique. Ibice byacu tuzagera dute? Ati icyo kintu nimukidusobanurire. Muraza kubyumva rero, muraza kubyumvira muri kino kiganiro ibyo uwo mubyeyi yavuze ari kubaza icyo kibazo. Muri rusange rero nk'uko nari mbibabwiye, iki ni cyo kiganiro tugiye kuganiraho ku buryo burambuye, tutanirengagije ko ariko muri rusange imirwano yakomeje. Imirwano imeze nabi, imirwano irakomeje. Hariya ubwo turinjira mu kiganiro cyacu ku buryo burambuye, reka tugere kuri inkuru ivuga ko imirwano ikomeje haba Sud Kivu haba Nord Kivu. Imirwano rwose irakomeje. Reka ntangire iki kiganiro ngiye mbwira abantu, ariko tugira ngo tunaganire ko imirwano ikomeje hagati ya AFC 23 na coalition ya Kinshasa, ndetse bikaba bigaragaza ko coalition ya Kinshasa ikomeje kuzana renfort cyangwa se izindi mbaraga nyinshi, bigaragaza neza ko gahunda ari ukurwana. Nyamara ejo bundi nabonye ubutumwa bwa leta y'u Rwanda buvuga ko hari ahantu mu bice bimwe na bimwe bashobora kuba cyangwa se bakorana na AFC 23 cyane cyane mu by'umutekano. Mbona abantu bamwe batangiye kugira gutya, abandi bagira cyaba ari ikibazo kandi cyaba ari n'ikinyoma. U Rwanda rutabashije kubivugaho ngo rugire icyo rubivugaho ku bijyanye n'imikoranire na AFC 23 mu by'umutekano. Nta bantu bo muri FDLR mujya mubona AFC 23 yahaye u Rwanda, ntimujya mubabona. Burasa AFC 23 yahereza bari abantu muri FDLR u Rwanda. Mu by'ukuri u Rwanda na AFC 23 nta kuntu baganira. None se imipaka ku ruhande rw'u Rwanda n'imipaka ku bice bigenzurwa na AFC 23 ku ruhande rwa Kongo, ntabwo imipaka ibifunguye? Ntibaganira se kugeza ubwo bavuga abaturage ku mpande zombi turabareka bajye bagenda amasaha aya naya? Ibyo ni ibisanzwe. Ikindi kandi nubwo u Rwanda rwari rutaragira icyo rubivugaho, ninde Murundi, ninde Mukongomani, ninde FDL rutarirwaga ririmba ngo u Rwanda nirwo AFC 23 ngo rufasha AFC 23? Mwese mu mitwe yanyu ninde utari ubifite? Binasobanuye ngo u Rwanda rujya kubivuga, bura nta n'umuntu arukwiye kuba surpris rujya kuvuga ko hari icyo rwaba rukorana na AFC 23 mu bijyanye n'umutekano. Ntabwo abantu baba bari kurwanira hafi ya boda yawe ngo ubure kubabaza uti bimeze bite nimuza kurwana bikangeraho ndirinda nte cyangwa se ndakora iki? Abo bantu hari uburyo mu buryo mwe cyangwa ubundi mukwiye kuba muvugana. Reka mbabwire ko atari n'u Rwanda gusa, ahubwo ni rwo rwatinyutse kugira icyo rubivugaho. Nimumbwire ukuntu igihugu cy'u Burundi gishobora gusobanura ko kidakorana cyangwa gukorana tubiveho, kitavugana na AFCM 23. Baravugana n'ikimenyimenyi, bakorana ibiganiro. Bertrand Bisimwa
yemeza ko yagiye mu Bujumbura inshuro irenze imwe kuganira n'abayobozi b'i Burundi. Ndayishimiye yavuze yuko we n'abantu bo muri AFC 23 bajya barivuganira baravugana. None se mutekereza ko bavugana ibintu birangira gutyo gusa? Ntabwo ibintu birangira gutyo gusa. Hari ibyo bavugana kandi bakagira ibyo bumvikanaho. Uko n'ukuri kwambaye ubusa. Reka tuve ku Burundi naho tujye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC 23. AFC 23 ndakubwiza ukuri ko yo na leta ya Kinshasa yo baranaganira by'akarusho. Hari n'amasezerano bo banasinye yiduha muri Katari bagomba no gukomeza kuganira. Tugende kuri Uganda se. Uganda rwose yafunguye imipaka iravuga iti imipaka yabonagana duhana imbibi n'abantu bacu Bunagana na Kampala na Uganda. Muze dore turafunguye imipaka, mujye muza mutambuke muze duhahirane. Ubwo se murumva abantu bashaka kwemera ko abaturage bava mu gice kimwe bakaza mu kindi gihugu batizeye umutekano wabo? Ntacyo baba biganiraho se. Ibintu byaroroshye. Igihe u Rwanda rwari rutaragira icyo bivugaho ubu rwarabivuze. Ngaho noneho ko rwabivuze nihagira icyo abantu bitwaza ngo kubera yuko u Rwanda rwabivuze ngo bigende gutya. Reka mbahereze urugero. Ni ukubera iki Kongo mutabonye ishyuha muri ibi bintu cyane ngo ibisakuzemo ngo ihite yandika n'amahoro bivuga ati mwabyiyumviye ibyo ruvuze mwaba muzi impamvu itagiye ngo Kongo ye n'ubundi aho yazengurutse ku isi yose yavugaga ko AFC 23 ifashwa n'u Rwanda, backed by Rwanda. Ni ukuvuga ngo n'ejo bundi u Rwanda rugira icyo rubivugaho nta kindi gishya cyari kubaho, nta n'ikindi Kongo yari kubirenzaho, kuko n'ubundi bihano byose u Rwanda rwafatiye cyangwa se abantu bafatiye ku giti cyabo n'ibindi byose byagiye bibaho byabayeho kubera yuko byavugwaga ko n'ubundi ngo rufatanya cyangwa se rugira uko rukorana na AFC 23. Ahubwo byenda icyo abantu batari bazi ni mu ihe domaine bigenda bite, biba byifashe bite. Nuko gahunda ziba zimeze. Nabo abantu bagendaga bavuga ngo ingabo, reka nongere mbabwira kandi kantu n'ubundi narakavuze reka mbisubiremo, nari ngeze ku ngabo ndabigarukaho. Nibigera ku ngabo abantu mujya mufata AFC 23 mugatekereza ko itabaho mukavuga ngo habaho RDF, uribeshya cyane. Hari abandi bavuga ngo AFC 23 yavuye Uvira. Nibyo koko yavuyeyo, ariko akantu ko kwibuka kandi ko kuzirikana ntabwo yakuweho n'isasu rya Kinshasa, sibyo ryari gikuyeyo. Bivuze ngo n'igihe yatekereje gusubirayo birashoboka cyane. Ahubwo igitangaje abantu nabonye ariho mwahereye muvuga ngo ejo ngo muzababona ngo bavuye na Bukavu ngo bavuye na Goma. Papa, uyu munsi ni anniversaire, umwaka wuzuye Goma ifashwe. Uyu munsi uyu ndi gukora kino kiganiro umwaka Goma ifashwe. Ibizaba byose mubitegereze, mubitega amaso. Ibizaba byose mubitegereze kandi mubitega amaso. Ibyo gutekereza baraje bahave uzahabakura. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, ngewe nari nzi ko nkuko mwabivugaga imirwano buri yihagaze birangiye. Abataremeraga ko AFC ibaho, ngira ngo kuba u Rwanda rwaravuze ko hari icyo rukorana na AFC 23 bitebereka ko AFC 23 hubwo burya ibaho. Ikindi kandi u Rwanda rwa recognizinze ko bari abantu aho bari mushobora gukorana kandi mukumvikana. None ushatse ubuhamya bw'uko AFC 23 hari ikintu kizima yakora wabaza n'u Rwanda, kuko ugomba kubaza se mwebwe mwagize ibyo mukorana mugafatanya n'aba bantu mubona ari abantu bameze bate, bimeze bite. Ubibajije u Rwanda rwabikubwira. Ndetse saho gusa AFC 23 inagirana amasezerano na UN. AFC 23 ikorana na HCR. AFC 23 ikorana na Croix Rouge n'indi miryango igiye itandukanye. Barakorana na AFC 23 baraganira, bakagirana ibiganiro, bakavuga bati tubigenze gutya, witware gutya, ati namwe witware gutya kuri urwo ruhande. Uko ni ukuri kwambaye ubusa. Ibyo rero nta makazi birimo, ahubwo Kongo nikomeze irwane n'ibibazo endogene, ibibazo yifitiyemo imbere muri yo
nibyo Kinshasa igomba kurwana nabyo byararangiye, yaragaragaye kandi yarigaragaje ko ibifite, ahubwo ubu none Kinshasa yo iri gutegekwa mu maguru mashya, icyo bita dialogue inclusive, ibiganiro bihuriweho, nicyo kintu kigomba gukorwa na Kinshasa. Ibindi byose byo rwose mu byumve nk'ibintu biri aho ngaho, yewe nta gishya kibirimo. Sinzabona abonye bavuga ngo u Rwanda kuba rwavuze ko rufite ukuntu ruvugana na AFC 23 n'iki abantu imipaka bahuriyeho irakora. Umusirikare umwe abahagaze hakurya undi ahagaze hakuno, ntibarasane, wavuga ko abo bantu batavugana? Wavuga ko abo bantu bati nk'ubu u Rwanda rushyikirizwa abantu bo muri FDLR na AFC 23, kandi muzi ko ikibazo cya mbere cy'u Rwanda ni abantu bo muri FDLR. Nimba AFC 23 ishobora kugira uruhare mu gutuma ikibazo u Rwanda rufite kigaragara kandi kigakemuka, ndetse n'iyo sirite ikavaho n'abo bantu bamwe na bamwe bagafatwa, nubwo ikibazo kigihari batararangira, urumva u Rwanda rwabihakana rute? Ahubwo se urumva bishoboka ntacyo rwakora mu gihe rwaba rufite amakuru rwahawe n'abantu muri AFC 23 ko FDLR bari hano bimeze bitya? Hari ibintu biba byikora, hari ibintu biba byoroshye, ikibazo ari ukubyumva. Ariko kubyumva nabyo biba bisaba ngo umuntu yicishe bugufi, yiyoroshye, yikuremo ubufana, yikuremo n'ibindi bindi. Nshuti bavandimwe, mwakurikiye ikiganiro giherutse kubera muri Kongere ya Amerika, aho bavugaga ko AFC 23 n'u Rwanda mu by'ukuri u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha rwaba ruhereza AFC 23. Ariko nimwibuke pe, nimwibuke basi, nimba wowe ari cyo watoyemo ko u Rwanda rugomba guhagarika ubufasha ruha M23, we akaba ari cyo wakuyemo kuko ari cyo rugambiriye kumva byako kanya. Nshuti yanjye, reka nanakubwire ko muri icyo kiganiro hanavugiwe ko utatandukanya FDLR na FARDC, kandi basaba leta ya Kinshasa gusenya FDLR ikayitsinsura nk'uko yabyemeye kandi ikabisinyira i Washington. None se icyo nacyo ntucyemera? Ntiwemera ko biri mu masezerano? Birimo. Ntiwemera se ko Amerika neza ku mugaragaro, ntabwo ndabizi iki kiganiro abantu benshi barakirebye, kumbwira ngo ntiwakirebye, kuko Kinshasa yo yari izi ngo muri kiriya kiganiro ibigiye kwemezwamo ngo ni 20 millions de morts njya numva bavuga, cyangwa 10 millions de morts njya numva Trump avuga, cyangwa 6 millions de morts njya numva simbizi. Bari bazi ko muri iriya nama hagiye kuba recognition y'ikintu cyitwa Genocost, cyangwa se ngo genocide yakorewe abakongomani hano mu burasirazuba bwa Kongo. Hari n'umukongomani witwa Kalonji yakibajije Chris Smith, wa musenateri wari uyoboye biriya biganiro, aramubwira ngo icyo ni ikibazo gikomeye, sinzi ibyo yamubwiye, gusa yamubwiye ko ashobora kuzabaho urukiko n'iki. Ariko abakongomani rwose igituma bari batunaye nuko bari bazi yuko ngo genocide, ngo ari genocide yakorewe abakongomani, ngiye ntazi, ngo igomba kwemerwa simbizi. Icyo bumva barakubiswe nta kivuyemo. Barangije basabwa gusenya FDLR bayitsinsuye. Ibyo ngibyo sinzi icyo bazabikoraho. Nyamara muri iyo nama niho ambasaderi w'u Rwanda Mathilde yari yatangiye ibaruwa igaragaza ko u Rwanda mu by'ukuri hari icyo rwemera rukorana cyarufashanya na AFC 23 muri iyo baruwa, ndetse runavuga ko ari ibintu bifite naho bihuriye n'umutekano. Muranyumviye ibyo bintu, iyo coincidence uko ibintu bigenda bihura. None u Rwanda rutangiye kurecognizinga ko hari ibyo rukorana na AFC 23 bifite naho bihuriye n'umutekano, abandi bo bari muri ayo. Bino bintu birasaba wowe kugira uko ubyumva kandi ukabishyiramo kuri, ukumva ko ku ruhande rw'u Rwanda, u Rwanda rufite ikibazo cya FDLR, kandi iyo FDLR ni abanyarwanda bakoze genocide hano mu Rwanda yakorewe abatutsi mu 1994. Mujye munumva ibyo bintu aho bihurira naho bitandukaniye. U Rwanda rufite ikibazo cya FDLR ku butaka bwa Kongo, Kongo ikagira ikibazo cya AFC 23 bavuga ifashwa n'u Rwanda. Ariko noneho bikaba bitandukanye nuko AFC 23 bo ni abakongomani bahobagijwe bakurwa mu byabo n'izo FDLR ishyigikiwe na leta ya Kinshasa. Nta mpaka zihari. Ubu ikiri muri Amerika nuko u Rwanda hari ubufasha ruhereza AFC M23. Ikiri muri Amerika nuko Kongo Kinshasa ikorana na FDLR.
u Rwanda rero rwo rwamaze gushyira umucyo kuri icyo kibazo naho ruhagaze. Kongo mwebwe kuri FDLR hubwo muhagaze he? Ubu nonaha nta n'umuntu ukwiye kuba atekereza ku Rwanda agenda yibaza ku Rwanda ku bintu biri aho. Oya, nonaha nimwibaze kuri Kongo. Kongo yo ihagaze kuri FDLR. Kongo iravuga iki kuri FDLR muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? U Rwanda rwabaye open. N'undi wese wabwo uzashaka kumenya icyo AFC M23 yakora cyangwa se yafasha mu bijyanye n'umutekano azaza abaza u Rwanda rwo rurabizi, n'ibimenyetso rwabiguha. Kongo kuri FDLR yo ihagaze he? Izagira itangazo ibaruwa isohora nayo igaragaza aho ihagaze, igire n'uruhare yemera kuri FDLR nk'uko u Rwanda rwagize icyo ruvuga. Icyo gihe niho muzumva ko ibintu biri kujya mu buryo. Ari nayo mpamvu abenshi bumvaga u Rwanda nirugira icyo ruvuga ibya AFC 23 bizahita ko biteshwa agaciro, ariko nyamara ahubwo AFC yakaniye n'intambara irakomeje. Leta ya Kinshasa nayo yakaniye n'intambara irakomeje barwanya AFC 23. Bisobanuye ngo barabizi neza ko AFC 23 bariho kandi ni abakongomani. Ibintu byagiye bisobanuka gake gake biri gusobanuka. Mukongomani, ishime unezerwe wowe FDLR, ishime unezerwe kubera yuko u Rwanda rwagize icyo rutangaza ruvuga naho ruhagaze. Ibyo byo byishimire ntibikubabaze, ahubwo usigare wibaza Kongo yo ihagaze kuri FDLR. Biraza kugufasha no kuguha umwanya mwiza wo kumva n'abahuza ndetse n'iriya Amerika uko izafata ibintu. Nimba u Rwanda hari ibyo rwemera nk'uko rwabivuze rukavuga kuko ibintu bizagenda bijya mu bikorwa n'ingamba z'ubwirinzi uko bishoboka kose z'u Rwanda bazajya babana ziri kugenda zigabanuka. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rwamaze kugaragaza icyo bita bonne foi yo gushyira mu bikorwa ibikubiye mu masezerano ya Washington. Kinshasa yo ihagaze he? Byose ubu ntiri kubyumva, irashaka gukomeza intambara. Niho handi zakomeza gukubitwa accordingly. Icyo cyo nanakerekeye aho ngaho. Nashaka kugaruka kuvuga ngo nimutekereze icyo u Rwanda rwavuze, noneho mutegereze icyo Kongo nayo izavuga kuri FDLR naho ihagaze kuri FDLR n'iki izakora. Kuko bino byo kugenda bamanika amamikrofone agenda avuga ngo waba uri muri FDLR, waba ukora na FDLR, ishyikiriza ubuyobozi bwa Leta ya Kinshasa cyangwa ujye mu kigo cya MONUSCO, byose ni ibiki? Ako se nakaye kazi? Ibyo ngibyo ntabwo mu by'ukuri byatanga igisubizo kizima kuri Leta ya Kinshasa. Inyuma y'ibyo byose mbabwiye, Amerika ikongera igashimangira ngo kuba ngo ingabo za FC 23 zigomba kuba integre mu za Leta ya Kinshasa. Ibyo byo ngo nta mpaka. Ronnie Jackson, senateri, niwe wabivuze ati ibyo byo nta mpaka, bagomba kuba integre. Ese ako nako mwarakumvise? Ubwo mwebwe murahita mubyumva ngo nibyo bazaba integre sans condition, ngo bazajya bareba ngo uyu nguyu n'uyu. Igisirikare kiyoboye na Makenga generali, ubwo se wajya guhera kuri inde atari buhereyeho kandi ngafitiye ibihano ngo niki. Nimwemere rero ko abo bantu mugomba kuba muri kumwe, byakwanga mugakomeza mukiyaranja, kandi Kongo nikomeza gutsimbarara bizahinduka federalisme. Izo ngabo za FC 23 zihitemo cyangwa se bahitemo ko zirinda igice cyabo, kuko bazabasha kurinda umutekano w'Abanyamerika bazaza gucukura mu y'agaciro mu bice bagenzura, bazabasha kurinda umutekano w'inganda n'amakampani y'Abanyamerika azabakorera mu bice bagenzura, kubera ko izo mbaraga n'ubwo bushobozi barabifite, mu gihe amakoroshari ya Kinshasa ntacyo yishoboreye. Nuko bimeze mu gihe Kinshasa rero igihanganye n'ibyo bintu byose. Mu kanya inkongi y'umuriro iragiye igufatira station. Murabizi ku bijyanye no kuzimya inkongi z'umuriro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntabwo ari ibintu byitabwaho cyane, ni ibintu bafata nyine nk'ibiri aho ngaho. Ntabwo iyo departement yabo yubatse neza. Mu kuba rero iyo departement yabo itubatse neza, station ifashwe n'inkongi y'umuriro. Imaze gufatwa n'inkongi y'umuriro irashyira kongoka, abantu barapfuye, imodoka ziraturaguritse. Donc mu mujyi wa Kinshasa ibintu bibaye bibi cyane. Igitangaje nuko nta gikorwa na kimwe cy'ubutabazi kiri kubasha kuhaboneka, kiri kubasha kuhagera kugira ngo iyo nkongi y'umuriro babe bayizimya.
ibi rero byose iyo abantu babibona batya baribaza ese ibibazo byose ni ukuvuga ngo ushobora gushaka departema Kongo ya Kinshasa yubatsemo ikomeye ku buryo ishobora kuza igakora ibintu ugahita ushyiraho vi ukayishaka ukayibura. Utinya abantu batagira n'indangamuntu, igihugu kitazi n'umubare w'abaturage bacyo, ibarura rusange se riheruka ryari? Igihugu kitazi n'umubare w'abaturage, ebana igihugu gifite ubutaka leta idashobora gukandagiramo isa n'iyibagiwe. Nicyo ngicyo kapitali nabonye uyu munsi mu gitondo igikuba cyari cyacitse Kinshasa, abapolisi benshi bari babaye deployed mu mihanda bari kubabwira ngo bagenzure bagende basaka uwinjira muri Kinshasa wese n'usohoka. Kapitali to n'abaturage barenga miliyoni 10 yuzuye abapolisi ngo bagende basaka uwinjira n'usohoka. Icyo bikangaga ntabwo nari nkizi, gusa namwe mu byumve ko ibibazo ni byinshi muri Kongo. Urumva ko abantu bakomeje gupfa, urumva niyo sitasiyo ubwayo nayo bwayihitanye benshi, ariko ndi kubona imbuga nkoranyambaga zose nta kindi muri iki kiganiro murabonamo amafoto, murabona agiye atandukanye n'amashusho rwose, hari gushya ibintu biri guturagurika kuri iyo sitasiyo. Ni ibintu bibi bibabaje ku buryo ushobora kwibaza utese ibintu biraba basi ubuyobozi buri kubikoraho ikisi. Ibyo byose nawe ukabura ubutabazi bwa leta, ariko kumva amamiliyari bari gushora mu bintu bitandukanye ngo mu ntwaro za gisirikare. Ejo bundi Tshisekedi yagiye muri Amerika bakoze lobbying badepansa miliyoni 17 z'amadolari mu minsi yose bamaze nabanye muri Amerika i Davos mu Busuwisi, bakora lobbying bashaka n'uburyo yahura na Perezida Donald Trump. Ikintu cya mbere ngira ngo mwabibonye bamubenga na bakalonje bari kuvuga ikintu bari bashyize imbere ngo no guhura kwa Tshisekedi. Mujye muri commentaire mumbwire guhura kwa Tshisekedi na Trump i Davos byagenze bite, byarangiriye kubyina mbere y'umuziki ngo noneho ngibyo u Rwanda birarangiye. Nta kindi reka bari kuvuga ngibyo u Rwanda birarangiye ngo noneho ngo Tshisekedi ngagiye kwibonanira na Trump live i Davos at any cost, badepashije miliyoni 17. Birangira Tshisekedi i Davos adahawe n'ijambo, nta n'ikintu avugiye muri iriya nama, adahagaze kuri podium imbere ngo agire ikintu avugira mu nama ya Davos. Kandi bo bari bajyanye system ivuga ngo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ubungubu ngo ni umwariye uri strategique udasanzwe, ngo kuko we afite ibyo gutanga, ngo bose niwe bagomba kuba bareba. Miliyoni 17 z'idolari ziragenda muri lobbying. Trump reka no mubo yatekerezaga bahura Tshisekedi ntarimo. Mu gihe Tshisekedi yari yavuye Kinshasa agiye Davos guhura na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Namwe nimumbwire yavuyeyo nta n'ijambo avugiyeyo. Ariko icyo nabonye bagize topic ngo Perezida w'u Rwanda ngo ntabwo yagiyeyo. Perezida w'u Rwanda ntabwo yagiye Davos, niwe wenyine se? Cyril Ramaphosa yagiyeyo, Yoweri Kaguta Museveni yagiyeyo, Ndayishimiye w'u Burundi se yagiyeyo basi? Ndayishimiye w'u Burundi yagiye Davos mu Busuwisi? We si pare wa Kongo ntameze neza yagiye Davos mu Busuwisi? Ahubwo reka mbabaza, delegation y'u Rwanda ntabwo mwayibonye kuri pano? Igihugu cy'u Rwanda na Elon Musk, izo nizo mpande ebyiri zaganiriye kuri AI, artificial intelligence. U Rwanda na Elon Musk. Harya Kongo mwaganiriye ku kikubukungu ku buryo mufite critical minerals zo gutanga. Donc nta kindi Kongo igenda uvuga twe dufite critical minerals zo gutanga. Viens muze muzifate. Barangije bacigi kuba ngo ingabo za Amerika ngo zaje muri Kongo. Ibyo sha mugenda mu bibeshyi impumyi rwose, mugenda mu bibeshyi abahehese, abari mu bitaro kwa muganga barembye nabo bari muri koma. Ingabo za Amerika zaje muri Kongo kurwana se habe n'uyu wabona
habe n'uyu cyamubeshya ngo baraje kurwa, maze babagiriye impuhwe bemeye no kuba baza, bemeye no kuba baza byibura kuza kwemera ko ingabo za Amerika n'ingabo za leta ya Kinshasa byibura banaganira ku mikorere n'imikoranire, none ngo baje kurasa mugenda mubeshya abantu. Reka umusirikare wa Amerika ku butaka bwa Kongo kurasa. Haje delegation y'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika, delegation y'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afurika. Izo nizo ngabo zaje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntabwo ari ingabo za Amerika zaje kurwana papa. Hatagira n'ucika n'ubyumve igikuba ngo cyacitse. Reka mbabwire, ambasade ya leta zunze ubumwe za Amerika i Kinshasa, nimwumve ibyo yatangaje. Africom, département américain de la guerre, a rendu visite cette semaine aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en fait d'étudier les possibilités de coopération en matière de sécurité. Turi kumwe cyangwa ndi turi kumwe? L'Africom, département américain de la guerre, a rendu visite cette semaine aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, en fait d'étudier les possibilités de coopération en matière de sécurité. Nous voyons iyi département yahuye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo, FARDC, kugira ngo bigire hamwe uburyo bushoboka bw'uburyo bakorana mu bijyanye n'umutekano. Bagiye kwiga uburyo bakorana, ntibasanzwe banakorana byibura. Bagiye kwiga uburyo bakorana. Ntabwo Amerika yaje kurwana muri Kongo, nabwo ni Africom, ishami ry'ingabo za leta zunze ubumwe za Amerika ribarizwa ku mugabane wa Afurika. Ntabwo ari ingabo zavuye Washington. Wapi? Ntabwo ari byo. Uko niko kuriho kandi kwa nyako. Iyo mikorere n'imikoranire ni nk'uko n'ubundi igisirikare cya Amerika gihereza ingabo z'u Rwanda imyitozo, baganira ku makuru y'ubutasi, baganira ku mikorere n'imikoranire, nk'uko ingabo za Amerika n'ubu ngubu zahisemo kuza kugura amabuye mu bwoko bwa tungsten hano mu Rwanda. Ibyo byose biriho n'amasezerano yagiye asinywa. Basi na Kongo bagiye gukorana barebe, ariko ntabwo baje kurwana. Munabyibagirwe, ntibanabibabeshye rwose, nta gihari. Nibabasha kugirana umukoroneri witwa Michael Gechelu winga, akaba ari umukoroneri mu ngabo za leta zunze ubumwe za Amerika, akaba ari we rero wari wagiye kuganira na FARDC, bakaganira ku buryo bakorana. Ibyo rero abantu babyumve muri ubwo buryo, niko kuri kandi nuko ibintu bimeze. Ikindi nacyo nababwiye tugomba kuganiraho muri kino kiganiro cyacu ni inkuru ijyanye n'uburyo Amuri Yakutumba, ni umuyobozi wa Mai Mai Yakutumba, yagiye gukoresha inama hariya muri Uvira, avuga uburyo we nta nubwo avuga ko AFC 23 yavuye mu mujyi wa Uvira à la bonne foi ku bushake bwabo, bo bavuga ko ngo babarwanyije bakabirukansa. Ibyo ntacyo bindeba, hose n'ikibazo kuri jewe. Ariko nanone yarangiza kubabwira ibyo ngibyo, abaturage bakabaza ibibazo. Murabibona muri iki kiganiro, amajwi muraza kuyumva, aho umuturage ari kubaza repli stratégique niki. Ikintu muhora mutubwira repli stratégique guturuka Bunagana kugeza hano Uvira. Repli stratégique, ibintu bya Kinshasa turabirambiwe, amagambo ya Kinshasa turayarambiwe. Repli stratégique ziri hehe? Zirabura. Repli stratégique ziri hehe? Zirabura. Repli stratégique ziri hehe? Zirabura.
umubyeyi ati rero guturuka Bunagana kugera hano Uvira nta kintu kirimo, mudusobanurire ibyo bya repli strategique. Bafite nyine uko babisobanuye ngo urabona ngo bajya kwinjira muri Uvira ntabwo twarwanye, ngo ibi byose kwari kugira ngo amaraso atameneka, ngo twari tubizi ko igihe kizagera tukagaruka hano mu mujyi muri ubu buryo. Ubuhe buryo? Muri rusange muri iki kiganiro namwe murabyibonera, uwo mubyeyi arimo abyivugira, bibaza namwe mwumvira ibyo yabajije n'ibyo bamusubije. Birababaje. Noneho mutekereze ko izo ngabo z'abajenerali baba autoproclame ba Yakutumba ubu nonaha nibo leta ya Kinshasa iri kwemera, ni nabo leta ya Kinshasa iri kwizera kurusha aba FRDC, kubera ko igituma bizerera muri aba Wazalendo harimo izo nazo za FDLR, batekereza ko aribo bafite imbaraga. Delegation ya Kinshasa yoherejwe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo perezida yageze Uvira igizwe na bande kuganira na Wazalendo. Babasabaga iki? Barabasaba kwitonda, bakareka kwica, gusahura no gusenya, kugira ngo bitaza kujya ku mutwe wa Tshisekedi. Barabasaba kwitwararika, bakababwira ko bataje kwigaragambya no gukora ibyo bashatse muri Uvira, ko bagomba kurinda umutekano w'abaturage bakarusha abantu bo muri AFC 23, kuko nibatabarusha abaturage bazabanga. Yego, iyi delegation rero yavuye i Kinshasa muri presidence, ikaba rigizwe n'abagabo babiri ba hafi ya cyane ya perezida Tshisekedi, bashinzwe ibibazo by'umutekano no kurinda igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikaba bikuriwe n'uwitwa Jacques Kongolo. Jacques Kongolo rero akaba ari we waje muri iki gice, akaba ashinzwe ibibazo bya Kongo mu gace ka Oriental ka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni intumwa ya Tshisekedi, akaba n'umujyana we mu by'umutekano. Yaje kuganiriza Wazalendo Kinshasa, akaba yaganiriye na General Makanaki Kasimbila John ndetse na William Yakutumba, bakaba bana bihanangirije, bababwira ko batagomba gukomeza guhirahira bahiga umuturage w'umunyamurenge. Ubwo rero ibi byose no gutegereza tukareba nimba Kinshasa itangiye kuzana intumwa zo kwihanangiriza Wazalendo, bababwira ko bagomba kumenya uko bitwara. Ni ikintu gikomeye cyane, aho buri ruhande rugomba kumenya nyine icyo gukora n'icyo gukurikiza. Muri rusange rero reka mbabwire yuko ayo ari amwe mu makuru twari tubafitiye. Reka dukomeze tubategurire n'ibindi biganiro bitandukanye. Reka iki kiganiro tube tugisubikiye ahangaha n'ibindi bize bikurikira. Reka ahubwo mbashimire cyane inshuti bakunze ibiganiro byacu, mbabwire yuko ibiganiro byacu ari akagaruka. Kora subscribe, like, comment na share kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byose tuba twabateguriye. Jewe rero bateguriye ikiganiro nkana kibagezaho, nari Robert Sympathique Iyandemye.